Ke le dumedise leineng le matla la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Bakaulengwe ba ka moreneng yo a buang ke rre lekalakala go tswa tulong ya Rankotia. Mosong wa letsatsi ke rata ke bolela ka setlhogo se se latelang se se tswang bukung ya Baroma wa borobedi temana ya borobedi le ya borobong. Setlhogo sona se bala ka tsela kie botshelo jwa moya o boitshepo. Ba ba mo nameng ga ba kake ba kgatlha modimo. Lona ga le mo nameng mme le mo moeng ka kiraya fa moya wa modimo o agile mo go lona. Fa motho le fa e le mang a sena mowa wa Kreste ena ga se wa gagwe ka gope. Mme fa Kreste a le mo go lona mmele o sule ka ntlha ya boleu, mme mowa o tshidile ka ntlha ya tshiamo. Amen. Papa, ka lebitso le matla la morena Jesu, morena modimo a ka le moso wa letsatsi le sa tswile lentswe la hao a le age dipelong tsa bana ba hao lebitsong le letle la Kriste Jesu. Amen. Bakaulengwe ba ka moreneng ke rata ke bua ka temana tse tharo tse ke di badileng fa mo bukung ya Baroma wa borobedi e re lemosa bophelo bo re bophelang matsatsi a kajeno. Matsatsi a segompieno re rata go kgatlha mmele go gaisa mowa. Mo lentswe la modimo le re ruta gore ge o phela semoyeng o bolaya nama. Se se nkgopotsa boleng bo morwa motho a kileng a re tlogella bona sefapanong. O buile mantswe a supileng e le mantswe ao ge ke a lebile a ne a leka gore rona re identify ka ona yaka ba Kreste. Ga nkitla ke bua ka mantswe otlhe a supileng ke rata ke nopola mantswe a mararo e a buileng. Ke lentswe la ntlha le la bobedi le lentswe le leng le a neng a goa molona. Morena Jesu o buile lentswe la ntlha a re morena ba itshwarele ka gore ga ba itse se ba se dirang. Seo a se dirileng e ne e le sekao se a neng a rata bao ba ratang go mosela morao, bao ba ipitsang ba Kreste ka lebaka la lebitso la hae, gore ba itse gore ba tshwanetse ba nne le tshwarelo gare go bona. O ne a sena bothata ba gore o rwesitse tlhoro ya mebitlwa. O ne a sena bothata ba gore o rwadise sefapano sebaka se se telele. O ne a sena bothata ba gore o tswile madi a makae. O ne a sena bothata ba gore o tsamaile sebaka se se kae a sa nwe metsi a sa je a kgobotletswa. Mara ge a fitlha sefapanong o bua mantswe a re rara ba itshwarele gonne ga ba itse seo ba se dirang. O ne a re bontsha as Christians gore le ge mmele o ka ketekwa a moya ona o dule o tile, because modimo o rata mowa wa rona go gaisa mmele wa rena. Mmele o tlile ka sebe gonne sebe se mo lefatsheng, mowa o tshwantse o tie because o tswa go ramasedi wa rena. Lentswe la bobedi a ntse a le sefapanong o bua mantswe ke ya ga gadima a bona morwa le mme o a ba nkgopotsa Matthew 5 verse 9 mo a ruaganyang gonne o re morwa bona mme bona morwa. Morena Jesu ga nka nna le bothata ba gore ke gaufi le o neela moya, o ne a gopola seo a se tletseng. Ge modimo a bopa motho o re a re mope mo setshwanong sa rona le mo go rateng ga rona, gore motho yo a nne le taolo godimo ga tsotlhe tse modimo a di tlhodileng. Now bothata bo re nang le bona re rata go kgotsofatsa mmele go gaisa mowa. The moment o kgotsofatsa mmele o thoma o tlogela the purpose, morero o modimo a go diretseng ona, o dira se nama e se batlang. Lentswe la modimo moso wa letsatsi le bua le rena le re modimo ba ba mo nameng ga ba kitla ba kgatlha modimo. E ke nako bana ba itshomoreneng to become the true Christians. Morena Jesu ge a bola mo sefapanong, peu eo e bola e tswa mo mmung go ba sejalo se setšha e le nna le wena as ba Kreste. O ne a lebeletse gore re tswe ka the characteristics tse
a ke tlogetseng mo lefatsheng. A ke rate o bolela gore o ne a dirang go tswa botjheng ba gae go fitlha lesong la gae, but ke rata ke bolela le lona ka seo a se buileng before a swa sefapanong. Ke sona se se agang bokreste ba rona, ke sona he re ka itshwarella ka sona se ka dira gore Modimo a retolle sefatlhego sa hae a re lebe. O bua mantswe ke ya ge a bona a ikutlwela moya o galalelang o se tlhele o na le yena o re Modimo wa ka o ntlogeletseng. E ke nako ba Kriste go batla sefatlhego sa morena, gonne Bibele e ke e batlang e re batla pele sefatlhego sa morena tsotlhe di tla latela. Ge o ikutlwela Modimo a se teng, goa ka lentswe le letona. Modisa o itse mantswe a dinku tsa hae, o tla retologa a go ntsha mo khuruanyong e o leng mo yona, o tla retologa a go ntsha mo matlhotlhapelong a o leng mo ona. Ba ka o lengwe ba ka moreneng, mantswe a re a kry-a mo bukeng ya Baroma a re ruta gore re boele go Modimo yo a re tlhodileng. Ge Modimo a ne a romela morwae mo lefatsheng, o ne a lebeletse puno ya bana ba hae ba ba timetseng. A re se latlhagelle sa ruri, re boele ko moreneng. Ge re ikutlwela moya o galalelang a se ketlele a na le rona a re tshwaneng le morwa wa Modimo, re goe ka lentswe le legolo re re Modimo wa ka o ntlogeletseng. E re bone motlholo wa rena. Ba Kriste a re tlogeleng go kopa ditlhonolofatsa tsa letsatsi le letsatsi, a re kopeng morena a re feng tlolo e ntšha. Ge re tsamaya le sefatlhego sa Modimo, re tlabe re na le moya o galalelang. Ge re na le moya o galalelang, re tlabe re kgatlha Modimo. Ge re kgatlha Modimo, re tla nna le bophelo bo sa feleng. A re fetogeng, Modimo o butse dikgoro tsa legodimo gore mang le mang yo a dumelang go yena a bone bophelo bo sa feleng. Amen.